سازیên civaka sivîl li Kobanê dixwazin vegerin û karên xwe ên berê berdewam bikin. Ku ji ber şerê Daişê ew neçar bibûn ji bajarê xwe derkevin. Lê ji bo vegerê jî daxwazên wan hene ku karibin ji nû vekar bikin. وگری ما نه انو بس امریکا وگری وقتی از وگرم کارک لعنتابه یان لکردستان عراق یان لاوروپا یان لابه جبرچاو را چه بو اسکی چاوا وگرم لوی داره یعنی براستی او ادارات هون لوی درج مره و تسهیلاتنا ناقدمین و یک اید دیا نقطه کدین اشکالی الجمعیه مرسله انو قانون هون قانون لوی دراتنه رخصه دبي رخصه بكم رخصه بر في حال حق ما هو تخورن از هرم جم بيش كيجا محكمه حق خو مطالبه بكم وجهاتي هوني كو رخصه من جمن صاحب كرنيان بمعنى او سازیên civaka sivîl bang li xelkê dikin ku vegerin Kobanê û dibêjin xelk li benda lehvatînên aliyên siyasî namîne ji bo vegera cihê xwe. مرسلا انه خلق يدنا امديه خوج تفكر السياسي قد كريه تفيكو امجي كجواك السيفيل يعني ام تخوزن كو خلق فقري تشمكي كو مري كو امهر كور بكم كد نف خلق كده كور بكن خلق فقريه نا خوش فقريه او طبعا بركاسنا هنا شنا اوروبا لا خلقي ما هون الفيدره بيتر دبشتي عيد يجي قالك فقريه والفيدره فقر هي بعديكو بشتيكو يعني امديه خوج تفكر السياسي ويكتيا وان قد كرن بلات وهر يدناش خورا بختنوز خو بتشنيش خورا كوري خوي يعني اي روجانا وبكي Saziyên civaka sivîl dibêjin rêveberiya xweser destê xwedaniya ser her tiştî û dibêjin berê derfetên kar li pêş wan hebûn û wan tu rixset jî kesî nedistandin lê niha daxwaza standina rixsetê ji wan tê kirin. مجتمع مدني مثلا ها ام تجمع محامي كوباني ما کار خود کر و ما نقد جيت كرن ما بيانات جي درد خستن ما واج مؤسسين تجمع محامي كوباني ما يعني ما جور قوانين كنها دركتي و برای مثلا ترخيص ما ترخيص قدم نذكر ولا كسي ما دخاص يعني بشكل جدي بس از نها تخمين كم اي منظمه هر و ترخيص اخا قدم بك يعني و ترخيص جي بخوزنا هین درفج سازیên civaka sivîra çî nebûye ku bi erkê xurabin û karibin ku hertinan di civak û desthilatê da bikin. Lê ew dibêjin hebûna wan li nava bajarê Kobanê baştir e ji hebûna wan li derve. Vegera xelkê Kobanê derfetê ji saziyên civaka sivîl vedike ku ew jî wek wan vegerin. Lê saziyên civaka sivîl ku Tirkiyê dibînin dibêjin ji bo vegera wan du tişt pêdîn. Yek pirsgirêka standina rixsetê ji rêveberiya xweser e ya dî jî vekirina deriyê sînûrî li pêş wan ji bo çûn hatina derve. Cumar Hemdûş Rûdaw Antab